asa neng buton nami ma tuan ni godang nami di ulo di Sisdarion jumulo ma amang parmusit nami alolo kamu tu amata pardengga basa si topa langit si topa tanodo isina si penggonggom nani topana. Gabi. Melatih ma amang permusik nami. Alolo kamu ma musetu sahala ni opu nami nama memupus kami senggiap manam masalah manopahi disaluk daka salopu nami. Gabi. Melatih amang permusik nami. Alolo kamu ma tu saluk na amata raja inator siripada na liat na lolut na otopotame di luat namion. Gabi. Melatih mamang permusik nami. Gabi bang. Ala disadera do di nama muhai memulai di pardongas saripio rumah tangga ni anak nami dok parmen nami. Asa mula magabe mula mahagabe di hami saluk na popara ni punami terlebih ma di anak nami nang parmen nami. Benda mang ma godang mula mulai. Gabi. Melatih memang permusik nami. Gabi. Asa sobahami amata raja inata seripada terlebih ma amata dibata Jehovah beda mang ma godang soba-sobai. Melatih memang permusik nami. Di sojong-jong kami saluk na di namar hanggi namar tubuh. Di sada pangido temata debata. Senggiap manian lihat di hami penggabian, lihat akan ang perhorasan, lihat maka pasu-pasu, tu pahon yang mata nomor tua debata, tu hami saluk na terlebih ma, tu yang akon nami nang permen nami. Ala ini emang permusik nami, asal mengajak mahami, beda mang ma godang lihat-lihat.
Ni tahu ini multio tu batu padu ruhatan. Badama magodang setir tio las padu budamang matu godang kasatan.